La que nós sabemos palavra de noite de 1 Samuel capítulo 16. Alléluia. 1 Samuel, siga a palavra de Deus, aleluia. Continue de louer bon Dieu. 1 Samuel, O chapitre lugar 16. está diferente, pero é o mesmo lugar. Alabança ao Senhor. On a la montré différent, mais c'est même place, c'est même côté. Glória ao Senhor. 1 Samuel 16, versículo 1. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1er. Semana passada chamamos. Semana passada chamamos. Semaine passée, mardi, Deus a dado uma inspiração bon Dieu a donné une inspiration. e nós vamos terminar a noite. À ce nous allons terminer ça. E nós vamos celebrar a Santa Cena. Et puis nous allons célébrer la Sainte Seine, Amém? Da papel de unidade. qui parlait d'unité Depois de projeto tão precioso que nós realizar. après le projet précieux que nous réalisons. 1 Samuel 16, versículo 1. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1er. Meu irmão, entende? A palavra de Deus só lhe está em nome de Tata, de Yu e seu Santo Espírito. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Nous allons parler de notre papa avec petit là, avec Saint-Esprit. C'est a dit Samuel comme ça. Qu'il est en suspens gain la peine pour Saïl, c'est moi-même qui voyais le jeter pour le parois peuple Israël là encore. Plein petit bon là, l'huile, lever ou aller, m'a voyé la ville. Bethléem. La que nos va a hacer oración a noche, aleluya. À nous prier à soir. Pedir Dios un shon, pedir Dios su gracia. M'a bon Dieu onction, m'a de grâce li. Amém. Pedir Dios su nosso hermano Axel, da bebida. M'a de bon Dieu pour moi-même pour pasteur. E pedir Dios papel com bebida. Servo bobo, e seu mano l'aire, bisa Dios papel com bebida, Ferme aleluya. les yeux, dit bon Dieu parler avec soir. Padre celestial, Dios de glória, nos adorar, nos glorificamos o nome santo, Dios mío, Jehová. Tata bota grande y poderoso, Dios mío. Bota grande y maravilloso, Jehová de gloria. Alabanza del Señor. Grande bota Jesús y poderoso. Tata trenosa quinan. Dembocas, Dios mío, Señor. Agradecido nabo, Jehová. Cada logro, cada step que nos da el Señor Pavo. Da un logro, Señor, Dios mío, de mi presencia. Tata, Señor, inundar lugar aquí de mi gloria, Tata. Manera va a inundar el templo que usted la boca atrapado, Dios mío. Oh, Jehová, nos quemó presencia. Nos quemó gloria, nos quemó unción, Tata. Papia que nos pida, Dios. Vos conoces cada un kutakinan. Vos conoces que nos timester, Dios, me está rogado. De nombre de Jesucristo, papia que nos pida. Espíritu Santo, la abandonan, glorifican en mes de nos vida. Usa, abandonan a noche, usame de abandonan. Doni conhecimento, Deus, doni sabedoria, doni discernimento do Espírito, Tata, dom de sanidade, Tata, dom de profecia, Deus meu, dom de língua, interpretação de língua, Tata, assim milagre na noite, Tata, repartir dom de fé, Senhor, possa acabar obra para diante, Deus, nos vestir divo, glória, nos quemas divo, Tata. E Senhor, tu costa de bonantar, Senhor, cada de nós aqui não está divo, não está, Deus meu, está boa igreja, Deus meu, está boa junam com a salva, Tata, abo te dono, Deus meu, Jeová de glória. Oh Deus, em nome de Jesus, glorificamos mês, e é honra e glória para vós, meu Deus. Amém. Virão por cinta, alabança ao Senhor. Bien-aimé. Pero siga la babo, Senhor. Mais continuez louer bon Dieu. Alléluia. Glória a Jesus. Sim, semana passada nós há uma inspiração preciosa. Semaine passée, nous avons une inspiration précieuse. Deus a papia com minha vida. Bon Dieu parlait avec moi. E me sabe que Deus a papia com diferentes gente do lugar aqui. Et moi, connais bon Dieu parler avec différents personnes dans là. Nós titular mensagem Lagalos. Et le titre message là, c'était Laisser. Laisser tomber. A noite est titular À ce titre là, c'est Lagalos partie 2. Laisser tomber, deuxième partie. Amém, humana. E nossa mira, Et nous, que de nossa vida dans personal, la vie personnelle, nous, por ti situação, capable de situation, yo, por ti gente, capable de moun yo, que nós temos um ambiente nous capable d'ambiance yo, que pode trobar nós de receber a bendição de qui va Deus. empêcher nous de recevoir bénédiction, bon Dieu. Amém, humana. Nós temos o caso de Abraham. Nous, le cas d'Abraham, Ora, Lot a separar fora de avec l'autre est séparé avec elle, Deus para cumprir com o propósito que Deus tem com sua vida. pour accomplir avec le plan qu'elle te gagne pour lui. Nós temos o caso de Isaías. Nous, le cas Isaïe,
Ora sua família é rei Uzias a morrer. Les que famille le roi Uzias te mourir. E ore e por amire glória do Senhor. C'est laisser que boue gloire bon Dieu. Nós vamos Marcos 10, 28. Nous é Marc 10 verset 28. Caminha a palavra de Deus também a nós. Côté que parole bon Dieu dit nous, Nós não podemos mama, nous pas capable maman, ni tata, ni papa, ni junang, ni petit ni yo, posicionam, ni position ni yo, trabalho, ni travail, ni casa. ni caille. Riba Deus. Sous bon Dieu. Deus está na primeiro lugar. Bon Dieu doit na première place. Disposto a te enviar Et après gain fois de sofrer e rechaço, disponible pour nous souffrir refus sofrer ausência ou bien souffrir absence. e rechaço, Et côté que yo refuse. amém, de não ser querido, Et côté que moun pareil nous yo. pero para nós alcançar meta em Pour Deus. que joindre et mettre yo na main bon Dieu. Amém, irmã? Nós mira, esse é para nós vida personal, Nous ga boire la vie nous personnelle. pero também para a igreja também. Il n'est pas faire pour l'église à tout. Glória ao Senhor. Tem gente não, Gain moun yo. tem vida não, Gain moun yo que nós trova a presença do Senhor. qui empêche présence Seigneur. Alabanza ao Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Então, também nós como igreja Et puis gain fois nous même comme l'église, está abrir nous ouvrir para receber toda a alma que Deus está manda. pour recevoir tout le monde bon Dieu voyer là. Então, Mateus 7, 13, 4 diz a nós. Parce que Matthieu 7 13 14 dit nous, Amém. Que o roupa lo purba, en pile gain pour essayer. pero pouco lo 30. Mais c'est un petit crasse qui va rentrer. Mas agora, o que serve Parce Deus. que là que on veut servir bon Dieu, Glória ao Senhor. Nós também não temos tanto obstáculo não. nous é gain en pile obstacle qui vini. Glória a Jesus. É bom assim não. Também obstáculo não. Et obstacle qui vini. Passa que é vida fora do caminho do Senhor. Pour être moun ça dans chemin Seigneur. Então não está Et puis c'est là la nuit para parar de quebrar pour nous camper dans trou yo como igreja. comme l'église. Amém, para defender a vida não é. Pour défendre moun ça yo. Forte inimigo. Sortir dans l'ennemi. Pero também Mais gain des fois, da Deus me está saca algum c'est bon Dieu même qui ou était quelque yo. para poder bendicionar nós. Pour qu'on bénir nous. Glória a Jesus. Se para Naomi por kita 30 watching vezes escute mensagem. Amém. Glória ao Senhor. Alléluia. Amém, irmã. Glória a Jesus. Mas pera, estrela norte. Alabança a Jesus. Alabança, Senhor. Louez le Seigneur. Alléluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Alléluia. Deus está bom, Deus está Bon Dieu maravilhoso. bon, bon Dieu merveilleux. Tanto nos vida personal, Tant que la vie personnelle nous, como para a igreja, tant que pour l'église, forte obstáculo. capable de gagner obstacle yo. Amém, irmã. Bendito seja Deus. Béni soit le nom de Dieu. Então nós temos que usar de Deus. Et puis nous devons connaître de bon Dieu, Que nós temos que defender, qui est nous défendre, ou que nós temos que largar ou bien qui est nous doit laisser tomber. Nós temos que conhecer o Espírito Nous Santo. devons connaître cet esprit, Que nós temos que defender qui est nous défendre, e que nós temos que largar et puis qui est nous laisser a seu tomber. nome. Amém. Só tem um ambiente abrir completo. Deus tem mais speaker. Saquei 2 speakers para trás para mim. Amém. Nós temos que acostumar com o sonido de alabança do Senhor. Saquei 2 speakers para trás. Saca na foto. Está zoom. Alabança do Senhor. Alléluia. Nós temos aqui momento. Nous devons connaître qui moment, Nós temos que defender. nous devons défendre, A que momento. ou bien qui moment, Da Deus está bisando largar c'est bon Dieu qui a dit laisser tomber. Abraão persistiu por anos. Abraham t'a persisté pour un pile Por Lot. avec l'autre. Cuidando. Il t'a pris soin. Luchando. Il t'a plité. Mientras tanto Deus está bisando largar Pendant mon Dieu dit laisser tomber. Fez tempo Lot a chiquito. Depuis dans le temps que l'autre est petit, Mas bisabo. moi dis ou, Não vai cune. parler avec elle. Quando falava Senhor. Amém, irmã? E nós temos que conhecer de Nous devons Deus. connaître bon Dieu. Que momento. Qui moment, Nós temos que parar de quebrar. nous devons camper dans A la crasse. que momento. Ou bien qui moment, Nós temos que pisar. nous devons dire, Passa numa. passez nos frères. De Samuel. 1 Samuel 16. Dans 1 Samuel 16, Versículo 1. verset 1er, Nós conhecemos caso. nous connaissons Kassa. Caminho pueblo de Israel a pedir rei. Quand le peuple Israël a demandé un roi, Amém, irmã? E ela se Deus triste. ça te fait bon Dieu E triste. Deus não é rei. Bon Dieu pas un roi. Deus a llena Saúl com o Espírito Santo. Bon Dieu te rempli ça il avec cet esprit. Deus a capacité para o trabalho de rei. Bon Dieu capacité lui pour travailler roi. Mas agora nós temos que ocupar ofício para Deus. Parce que là nous allons occuper un office pour bon Dieu. Deus está capacitando Bon Dieu capacité nous. com o seu Espírito Santo. Avec cet esprit Com sua unção. avec onction. Ora Deus chamava. Là que bon Dieu relève ou, Encargava com algo. en charge avec un bagage. Para tu percurar. Vous devez faire toute bagarre Dita gente de Deus. pour plaire avec bon Mas Dieu. não está boa inteligência. Parce que c'est pas avec Não intelligence. está boa sabedoria. C'est pas avec Então sagesse. o trabalho de Deus você vai assim. C'est travail bon Dieu pour le E faire. você está sensível. Vous devez être sensible. Para o Espírito Santo de Deus. Pour cet esprit bon Dieu. Quando falava Senhor. E aqui não Deus também está Et Samuel. puis là bon Dieu dit Samuel.
Até que tempo você seguir llorar Saul? Jusqu'il est suspendre les Saïl. A mim a desejar. C'est moi-même qui nie lui, c'est moi-même qui refuse ele. Para não reina mais riba Israel. C'est moi-même qui voulais le jeter pour le pas encore sur le peuple Israël là. Alabança no Senhor. Pastor, Saul falha vários dias. Parce que plusieurs fois Saïl faillit. Deus a donné oportunidade. Bon Dieu a donné opportunité. Amém. Para esse trabalho. Pour le faire travail là. Samuel disse, "Ora vai back." Samuel dit là retourner. Botar um grupo de profeta. On va venir un groupe prophète. E não espírito de Deus também rebobida. C'est bon Dieu là vient sous. Bible te disse nós. La Bible dit nous. Que ora la volta for Samuel para vai back. Là que était viré d'eau by Samuel pour aller. Que Deus a cambia seu coração. Pour changer quel. Pois Deus a donné. Eh bien bon Dieu va aller. Tudo o qual te mester. Tout ça le besoin. Para fazer trabalho do Senhor. Pour faire travail Seigneur. Pero ela falha Deus. Mais il faillit bon Dieu. Volve falha Deus. Il faillit encore. Volve falha Deus. Il faillit bon Dieu encore. Eta busca honra de sua mesa. Il doit chercher honneur pour propre tête. Eta busca glória de gente. Il doit chercher gloire à monde. Ela gosta de alçar. Il doit chercher pour te enlever. Alabança ao Senhor. Agora Deus sabe, não quer mais como rei. Là que bon Dieu dit moi pas vouloir encore te Samuel estava a chorar. Samuel t'a crié. Qui te para o que povo de Israel? Qui ça va passer Kounia là avec peuple Israël là? Quem vai governar? Qui laisse pas le gouverner? Samuel não mira ninguém. Samuel pas personne. Que pode tomar lugar de Saul. Qui va remplacer Saïl. Pero Deus sim sabe. Mais bon Dieu, oui, il connaît. Deus conhece seu povo. Bon Dieu connaît peuple là. É obra de Deus não detener. Le bon Dieu pas maintenir. Parce que Abba não quer obedecer. Parce que o pas veut obéir. É obra de Deus não tá aguenta. Et le bon Dieu pas camper. Parce que Abba não quer vai. Parce que o pas veut aller. De corrente do Espírito Dans Santo. courant cet esprit là. Ora Saul abisa, Deus desejou. Là que bon Dieu dit, lui jeter, voyez, Saïl jeter. E Samuel chorando. Samuel te gagne la peine. Chorando. Il t'a crié. Deus tem misericórdia. Bon Dieu gagne pitié. Oh Deus, Saul tão bom rei. Oh bon Dieu, Saïl son bon roi. Senhor te celebra. Seigneur, viens avec encore. Senhor dit basta. Seigneur dit, suspend. Não chora mais. Pas crier encore. Me nota usa Saul mais. Moi pas utiliser là encore. Ama desejou. C'est moi-même qui veux le E jeter. Deus te disse não. Bon Dieu dit là. Ama desejou para não ter reina mais sobre Israel. C'est moi qui veux le jeter pour le pas avoir peuple Israël encore. E Deus te disse. Et puis bon Dieu dit. Llena boca cacho zeta. Plein de pour bon l'huile. Llena tu cuerno de aceite. Plein de pour bon l'huile. Llena boca cacho zeta. Plein de pour bon l'huile. Passou me um outro para ungir. Parce que me l'autre encore pour moi. Tem suficientemente zeta, aleluia. Moi suffit l'huile. Que Samuel não estava a conhecer. Une que Samuel pas te connaît. Que Samuel nunca mira. Une que Samuel pas jamais. Pero Deus se miré. Mais bon Dieu te well. Te camina que estava a dar. Jusqu'au tel teia. Deus se miré. Bon Dieu well. Deus está saco David estava a existir. Bon Dieu connaît que David existait. Deus estava a conhecer seu coração. Bon Dieu te connaît que David. Alabança ao Senhor. Amém, Romana. Não tem que Deus não tem outra gente. Parce que bon Dieu pas l'autre monde. Pero Deus quer dar privilégio aqui. Mais c'est même bon Dieu veut dar privilège ça. Para tempo aqui. Pourtant ça. E Deus não luta cubo. E bon Dieu va lutter avec vous. Amém. Para preparar para o trabalho. Pour préparer para o trabalho lá. Mas se você persistir, mais se você continuer persister, de a sua própria vontade, faire propre volonté, Deus pode buscar outro. Você vai chercher outro mundo. Deus pode buscar outro. Você vai chercher outro mundo. Por não está indispensável, aleluia. Não é indispensável. A mim não está indispensável. Não é indispensável. Não é indispensável para obra aqui. Pessoa não é indispensável para levar ça. Dia nosso irmão Ortiz. Ele foi Ortiz, ele não. Amém. Dia nosso irmão Ortiz. E juro que foi Ortiz. Que está com o Senhor agora aqui. Quando ele aqui avec o Senhor. A morrer. Lá que ele morreu. Não estava tão nervioso. Não te nerveux. Alabança a Jesus. Parce que quando também há agora. Parce que comment para faire Kounia? Quem também segue que obra agora. Que eles vão continuar avec lève la Kounia. Pero obra não está de irmão Ortiz. Mais lève là c'est pas pour frère Ortiz. É obra está de Deus. Lève là c'est pour bon Dieu. Há bem diferente outro presidente não. C'est bien différent l'autre président yo. Obra que era mesmo coisa para lève là arrêter même gens et puis pour devant. Em vez de floca e doutrina. Au lieu que les doctrines te laguer. É obra a hala famara. Mais lève là te râler c'est tiron mari. Amém, romana. Parce que obra está de Deus. Parce que lève là c'est pour bon Dieu. E Deus saca sua obra para dilante. Bon Dieu mettez lève là devant. Então, aboiami. Et bien au même avec. Ah, é privilégio. Nous avons un privilège. De tomar parte disso aqui. Pour nous faire partie de ça. Amém, romana. E Deus disse Samuel. Bon Dieu dit Samuel. Stop de orar. Suspend crier. Amém. Bíblia te diz a nós. La Bible dit nous. Tudo o qual nós fazemos oração pé. Tout ça nous fait on prier pour lui. Conforme vontade de Deus. Selon volonté bon Dieu. É ça que nós sucede. C'est ça qui va arriver.
Si Dios ha desechado Saúl, Si bon Dieu voit Saïl jeté, Samuel peut y diable te mañana ça va prier depuis jeudi à demain, et no te cambia nada. il va pas changer rien. Tapi sei ora nos hace Nous oração. allons aller à prier. Nós temos o ministério do Espírito Santo. Nous besoin d'utiliser le ministère, c'est l'esprit. É um chão e tu me riba On nós. tous a besoin de venir sous nous. Pebo de nós ser Pour lui venir dans la vie, nous. que conclama pé, Pour nous montrer, nous savons prier pour lui. conclama pé, Comment nous prier? conforme a vontade de Deus. Selon volonté bon Dieu. Quando a palavra Pour Senhor, que louer le Seigneur. em Gênesis 4, Dans Genèse chapitre 4, alabamos Deus, aleluia. Em Gênesis 4, dans Genèse 4, tem gente gen humanan mon frère yo, não nos somete nunca na Deus. yo pas jamais soumettre dans bon Dieu. Não nos somete nunca na nenhum pastor. Et yo pas jamais soumettre dans aucun pasteur. Não vibram própria vida, Il a vivre propre vie yo, não conforme a palavra de Deus. mais c'est pas selon parole bon Dieu. E se nós persistir nessa situação de rebeldia Si yo continue à persister dans situation rébellion ça, e não sometimento, et puis c'est pas soumettre, tem chance que não que dá burua para resto na vida. gain chance après être gagné pour toute la vie yo. Tem doutrina, Dans gain doctrine, pensamento yo pensé que não quer. que yo quoi là-dedans. Nós somos o caso de Caim, Nous tous nous connaissons Caïn. com ele não oferecer esse sacrifício que Deus estipular. Comment que il pas offrir offrande bon Dieu te dit pour l'offrir. Ele não atua conforme a palavra de Deus. Il pas agir selon parole bon Dieu. Maneira Deus a pede. Jean bon Dieu mandel. Ou pode tu a palavra de Deus En ligeiro. pile monde prend parole bon Dieu à léger. Aunque te para escrever, Même s'il écrit là, toque não te queda com a própria opinião. malgré ça, il aurait été avec propre opinion yo. E se costa maneira não te pensa que tá bom. Et puis il fait affaire aux gens qui pensaient qu'il est bon. Mas cos Caim, Même Jacques Caïn, su tata não assim ele papa, les parents lui com apprennent esse sacrifício. comment il doit faire sacrifice. Pero toque está ser diferente. Mais malgré ça, il fait différent. Então ora Deus agradar de Abel. Et puis là que bon Dieu te fait Abel plaisir, Deus a sostener, bon Dieu te soutenir, agradar il fait le plaisir. de sacrifício de Le Abel. sacrifice Abel là, Deus a receber, bon Dieu recevoir. pero não é só de Caim. Mais il pas recevoir par Caïn. Ela rabia, Il était fâché. ela vira negativo. Il vit négatif. Pero não se conforme a Deus sua palavra. Mais il va faire selon parole bon Ele Dieu. não busca Deus conforme a sua Il palavra. va chercher bon Dieu selon parole bon Dieu. E não tem de vigília não. Il parle dans faire de nuit. E não tem de ajuno Il não. parle dans gêne yo. Alabança ao Senhor. Maneira Abel tem de vigília. Jean qui est Abel toujours là dans faire de Tem nuit. ajuno. Dans gêne yo. Tem trabalho para Dans Deus. travail pour bon Dieu. Amém, irmã? Ela rabia assina tanto. Il est tellement en colère. Ela envidia seu irmão assina Il est tanto. tellement que mauvais envie pour frère là. Que ela toma a decisão de matar seu próprio irmão. Il prend décision pour tuer propre frère là. Seu irmão tem mais milhão que ele. Frère qui était plus bon passé là. Assina também tem enviar. C'est comme ça tout gain des fois. Inimigo trece rende não. L'ennemi vient avec moun yo Para matar a palavra de Deus tem pour bobida. tuer parole bon Dieu dans la vie yo. Pastor Babu de Pour avançar. empêcher ou avancer. Você receber a palavra. Vous recevez parole là. Agora, e não está. Mais c'est là lié. Com sua palavra contrária. Avec parole du contraire. Rota no qual Deus ha depositado no meu Pour coração. le voler ça que bon Dieu déposité dans cœur là. Amém, irmã? Nos orelhas de porta para nosso coração. Les oreilles nous c'est porte pour quem non. Nos voz de porta para nosso coração. Dieu nous c'est porte pour quem non. E aqui não, ela mata seu irmão. Il a ali tuer frère. E versículo 9, Dans verset 9 là, Deus te disse, bon Dieu dit. e Jeová dijo a Caim, ¿dónde está Abel tu hermano? C'est un mandé Caïn. Côté Abel frère là, Deus te pediu cuenta y razón. bon Dieu demandé le rendre compte. Y él respondió, Et puis il répond, no sé, moi pas connais. ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Est-ce que vous te mettez me veiller Alabanza al Señor. Que Dios. avec bon Dieu? Terceira coisa que me passa. Vous savez les bagages qui passent des fois, Tiene un pensamento tan extraño. bien mon avait pensé au étrange. Miembro de plena comunión. Membre pleine communion. Por fornicar Vous êtes capable de faire fornication e sigue normal. et puis continuer normal. Of não, hermana. Oui ou non? Me se confessé. Vous devez confesser ça. Me se passa por Vous disciplina. devez rentrer dans la discipline. Está parada a palavra de Deus. Lire dans la parole bon Dieu là. Miembro de plena comunión. Un membre pleine communion, Não pode adulterar. pas capable de tomber dans l'adultère. E bicha, Et puis dit, pastor, pasteur, bota rende mes coisas comigo. ou c'est mon même genre avec moi. Me está confessando a Je rende. ne peux pas confesser devant moun. Não está mais estipular a regra. C'est pas moi qui mette règle ça. Tem palavra de Deus. Dans la parole bon Dieu. Para me entender coisa aí. Là que nous entendons des bagages ça yo, Meu Deus. moi dis bon Dieu. Alabança a Jesus. Na onda ainda na que tá ora ensinança tá sali. Qui côté moun ça yo té, là qui enseignant sur t'a sorti. Alabança a Jesus.
Não dá para pensar, meu Deus, tá onde mais é coisa malo que está que não compreende. Moi dis qui bon Dieu qui côté me fait un bagage qui pas bon et puis moun ça pas comprendre lui-même. Alabança a Jesus. Tenta pensar. Il y a moun qui penser, Na boca de adultério sigue normal. il va tomber dans adultère et puis continue normal. Não passa. Jean qui rien pas passé. Mas pedir perdão a Deus, caba. Moi demander bon Dieu pardonner ça. Alabança ao Senhor. Amém. Você não pode assinar. Ça va pas fait comme ça. Dia para virar membro em plena comunhão. Jour que eu te venu membre pleine communion, Explicava o direito não nous expliquer o droit yo e a obrigação. et puis obligation yo. Amém, irmã. Então tu rende com pouco de educação. Et puis chaque monde bien tout monde qui vient une petite classe éducation, Se me tu acordo cubo, si mon gagne un accord ensemble avec e eux, me tá cumprir mais com né. et va accomplir plus de ça, E tu não bisa Dani, mon devine dit Dani, não sabe dar tal coisa, nous gagnons un rendez-vous à tel bagaille, pero já me nota, me não quer mais. mais OK, moi pas vouloir ça encore. Amém, irmã. Deus tem poder. Bon Dieu gagne pouvoir. Judas 13 bisa não, Judas 13 lui dit non, 24, ou bien 24. que tem poder para guardar nós sem caída. Il gagne pouvoir pour quimber nous sans tomber. Pero nós, Mais nous-mêmes, para descuido, à cause de para négligence, à cabeçura, cause de dit, tem para nós escutar, il parfois à cause de pas écouter, para seguir amigo, pour continuer ensemble, nós que amis, amistade de palavra, nous pas remettre les paroles là, nós por falha. nous va faillir. Pero se nós falha, Mais si nous faillir, a nossa responsabilidade, c'est nós responsabilité temos nous. que tomar Nous responsabilidade, prenons responsabilité nós nous. temos que enfrentar a situação Nous faisons depois face à la situation après e carga que é processo que Deus estipular. et puis charger pour ce bon Dieu mettez. Amém, irmã? Juenda não está condenado, Personne ne peut pas condamner. pero botem que deal que a situação, Nous besoin de dire la situation. a só tá aba falha, Parce que c'est vous-même qui faillit. tava falha C'est vous-même Deus, qui faillit bon Dieu. tava falha a C'est igreja, vous-même qui faillit l'église. nós tá culpa. Nous sommes un seul corps. Amém. Bíblia diz que nós somos edifício. La Bible dit nous sommes un seul édifice. Bendito seja o Senhor. Lo que te passa cubo, Ça qui a passé avec vous tem là, influência a mim, il a influencé moi. tem efeito sobre minha Il vida. a effet sur la vie. Nous Nós tá dans Senhor. sommes un seul dans le Seigneur. Bíblia diz assim, bota com Cristo Jesus. La Bible dit nous sommes un seul avec Jésus-Christ. Pois não pode ser que Jesus parte de fornicação. On va pas faire Jésus partie en fornication. Amém, irmão? Cristo tá. Triste c'est Parce que na hora falha. parce que là que le monde fait commettre une erreur. Se você reconhecer, Si vous reconnaissez, eu dou uma boa disciplina vous venez dans la discipline, e vou por lá também. vous allez lever encore. Tá falando de membro na plena Je comunhão. parle de membres pleine communion. Amém? Não é só não que estou começando, chegando. C'est pas ça qui fait commencer à faire privé. Deus tem essa obra ainda na vida. Bon Dieu besoin de faire travail là jusqu'on y est dans la vie. Amém, irmã? Alabança do Senhor. Você não passa por temporada de Vous disciplina. devez passer un moment de discipline. Glória a Jesus. Pero se você não quer arrepender, Mais si vous ne pouvez pas repentir, você não quer si reconhecer, vous ne pouvez pas reconnaître, amém? Então você contaminar sobre. eh bien, ça va contaminer le reste. É picar, tá hora quebrar. Péché besoin écraser, Ora vou confessar Leo- e apartar. confesser et puis séparer avec elle. Amém? Se você não está reconhecer, Si vous ne pouvez pas reconnaître, se você não está confessar, si vous ne pouvez pas confesser, você está contaminar outro. vous allez contaminer l'autre. Coríntios está avisando nós. Corinthiens dit nous, Pablo está avisando nós. Paul dit nous, Se te chama su mês cristiano, si un monde qui est chrétien, pero está fornicario, et puis la fornication, Adúltero. adultère, está ladrão, lycée un volet, está burachi, lycée un tafiateur, saque femme de você. ou est-il dans mi-temps nous? Parce que está contaminar a igreja. Parce qu'il a contaminé l'église. Pero se você reconhecer, Mais si vous reconnaissez, vou confessar, si vous confessez, vou alcançar misericórdia acerca de vous avez Deus. joué miséricorde devant bon Dieu. E Deus pode restaurar. Vous devez restaurer. Isso triste e lamentável. Parce que triste, regrettable, Abonde promete, ou pas premier, nem o ni último ou que lo pas falha. dernier qui faillit. Alabança ao Senhor. Amém, irmão? Pero você tem que reconhecer, Mais vous devez reconnaître, você tem que confessar. vous devez confesser. Da Deus. Bom dia. Da Deus inventar coisas de pastor, irmão. C'est bon Dieu qui mettait à faire passer, frère. Amém. Deus precisa someter na vossa pastor. Bon Dieu dit, soumettez-nous devant pasteur nous. Para não fazer trabalho com facilidade, sem queixamento. Vous devez faire travail avec facilité, sans plainte. Para não combinar boa vida espiritual. Parce qu'il n'est pas avantagé la vie spirituelle. Ouais. Amém, irmã? Pero se você não quer confessar, Mais si vous ne pouvez pas confesser, você não quer arrepender, si vous ne pouvez pas repentir, então mandava par de luna fogo, se portar, bota bem bem. ma mettez-vous dehors quelques mois pour moi si vous voulez, si vous capable de retourner. Que meta, Avec un bi, para você sentir dolor, pour sentir douleur, arrepender pour repentir, e apartar. et puis séparer. Alabança ao Senhor. Pero tinta para outra igreja. Mais quelqu'un qui allait dans l'autre église, Amém? E nós tomamos mão abrir. et puis il prend avec bras ablis, E de uma ouvert. posição mais hora. Et puis il va position même côté. Ando, se
si você tomar posição aí, Et puis si vous prenez position ça, anche pastor está mais carrico, même si pasteur a pi tombé que vous-même, sabendo boa condição, pendant cette condition, então nunca vai arrepender. eh bien c'est parce que vous ne pouvez jamais repentir. Amém, irmã? Nunca vai arrepender. Vous ne pouvez jamais repentir. Quando falava Senhor, pois, tira uma igreja também com você. Eh bien, il y a des fois, il y a des frères qui reviennent ça. Pastor, bota pecador, me comigo. Pasteur, vous c'est un péché même j'en avais. Amém. Amen. Bota rende, me Ou comigo. c'est monde même j'en avais. Amém. Amen. Por que tu vai imitar o pastor? Mais moi toujours c'est pasteur. Que tu vai Deus avisar C'est bon Dieu dit. que me tá autoridade da igreja. Moi c'est autorité de l'église ça. Não está confessando na gente. Moi pas confesser devant le monde. Mas simplesmente que estranho. Moi c'est Pero aqui Caim avisar Deus. Regardez Caïn qui ça dit bon Dieu. Caim, que passa? Bon Dieu dit Caïn, qui ça passé? Que vai Qui ça a fait? Deus está ajudando. Bon Dieu a pédé Tem sua misericórdia. dans miséricorde bon Dieu. Deus me remata sur o Bon Dieu ouais tu es frère là. Deus diz né, Bon Dieu dit lui. unda borumanta. Il demande le côté frère là. Ele Deus acaso amita o varador de meu irmão? Il dit bon Dieu, est-ce que tu me veille? Vai para tre, Il dit al mandel. sabendo que la matei. Pendant qu'on est li touyer frère là. Se que Deus me na papiacina, C'est à bon Dieu même il parler comme ça. que tá para Qui ça pastor. va passer pour pasteur? Amém. Tem de tipo nang e alabança Jesus. Il y a un type ça yo Quando combinando também meio pueblo de qui Deus. pas avantagé pour estar dans mi-temps peuple bon Dieu. Vai que pode ver no versículo 13. Regardez qui ça dit dans verset 13 là. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi pecado para ser soportado. Caïn dit Seigneur, châtiment trop pour moi pas qu'à supporter. Promet Dios avisele, Premièrement bon Dieu dit lui, Dios ayude bon Dieu aide para confessar. pour le confesser. Amém. Então que o pastor não sabe, Parce que pasteur pas connaît. pero tem mais poder Mais il y a plus pouvoir. em momento que creyente mesmo Dans reconhecer. le moment que croyant même lui reconnaître. Mesmo não espaço para o Espírito Santo On trabalhar. va espace pour l'esprit à travail Para esse trabalho. pour le faire travail là. Parce que nunca salvamos a Deus. Parce que les gens qui sauve là c'est bon Dieu. Nunca comencemos o Espírito Santo de Les Deus. gens qui gagnent là c'est cet esprit bon Dieu. A igreja está de Deus. L'église c'est pour bon Dieu. Pues merced a Deus espaço. Et bien besoin de bon Dieu espace. David a faia com Betsabe. David est failli avec Bessabé. Ela queda arriba do trono. Il était sous trône. Ela tinha panha real. Il était rad habillé sur lui. Ela tinha corona Il real. était couronne Pero réelle. ela cai foi a graça de Il est Deus. tombé sorti dans grâce bon Dieu. Depois de 9 lunas, Après 9 mois, Deus tem sua dans misericórdia. miséricorde bon Dieu, Tá mandando profeta cerca de il voit un prophète devant David. alabança do Senhor. E está de condição aí. Il était dans condition ça. Donc David não À reconhecer. cause David pas reconnaître, Ela quer que tu coisa vira normal. il pensait que tout bagage est normal. E avait condenar e homem. Là, il condamné l'autre homme, non? Amém. E de homem me ser morto. Il dit non, ça a mérité mourir. E danke Deus tem gente não. Et merci bon Dieu que moun yo Que durf papi a palavra de Deus. qui résilient pour parler parole bon Dieu. E o profeta diz né, pero rei, Prophète l'a dit mais wa, abo te homem e. c'est ou même qui se nomme ça. Alabança na Senhor. 9 lunas. 9 mois. Pero Deus ajuda na sua Mais bon misericórdia. Dieu aide la miséricorde li. Ora Deus a Et que confronter, bon Dieu fait face avec elle, ela confessar. il confesser. E Deus a confrontar Caim. Bon Dieu fait face avec Caïn. E de sangue de Brumanta clama fora inteira. Il dit mais sans frère là la brûler à terre. Em vez de repentir, Au lieu de repentir, ele diz, minha pecado é demasiado grande para o guarda suportar. il dit péché ça trop pour moi pour pas supporter. E de versículo 16, Dans verset 16 là. salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Après ça, Caïn ou était col devant le Seigneur, là il était dans un pays il y aurait les Nod. Ela hui, Il sauvé. ela salvo de presença de Deus. Il sorti dans la présence de bon Dieu. Estava a combinir Adam com Eva. Adam avec Ève ça avantagé. Amém. O Caim a sali foi na presença. Que Caïn était sorti dans la présence yo. É um espírito rebelde. Parce qu'il était un esprit rebelle. E não quer humilhar. Il pas voulu descendre. E não quer Il arrepentir. pas voulu repentir. Ela contaminar outro junam. Il était contaminé l'autre yo. Ela mata cabo. Ele Alabança tuia ao um Senhor. déjà. Então imaginame Adam com Eva llorar. Moi imaginez Adam Ève t'a crié. Para combinar. Mais il était un avantage yo. Caim abai. Que Caïn était allé. Alabança ao Senhor. Amém, irmã. Lagalos. Laissez tomber. De Gênesis 3. Dans Genèse chapitre 3, E me vai rapidinho. on va voir les trop là-dedans. Se nós conhecer o texto aqui na memória. Parce que nous connaissons un verset ça encore que depuis la mémoire nous. Versículo 1. Verset 1er. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer. C'est pas ces bêtes qui étaient pirisées dans toute bête ragée Seigneur. Bon Dieu a te créé. Il dit femme là comme ça. Amén. La cual dijo a la mujer. Il dit femme là comme ça. Del versículo 6, Dans verset 6 là. dice, y vio la mujer. Et femme là regardez. Amén, hermana. Dijo a la mujer. Il dit femme là comme ça. Eva está conversar com a culebra. Ève t'a conversé, t'a parlé avec serpent, couleuvre là. Amém. Ela abre su mês Il ouvrit para a opinião pour de culebra. opinion serpent. Ela escuta culebra todo dia. Chaque jour t'a écouté parole serpent. E de versículo 1 até o 6, Verset 1 qui vient dans verset 6 là. para passar hopi ayana. Il a passé en pile année. É culebra dialogando com Eva. Serpent t'a dialogué avec Ève. O Bíblia pode pensar um romano, En pile fois on dit un frère ou jovem. ou bien un jeune. É amistade em nota com menino. Amitié ça pas dans avantage. É o qual que está conversando com nota com menino. Conversation la fait avec là, il pas dans avantage. Não, mas quem me está? Non, moi connais qui laisse moi. Me sabe quem me quer? Moi connais qui est moi quoi. Costa no momento aí. Mes bagages rentrer dans mémoire là. De momento de dúvida. Il y a un moment doute. É coisa que está a raiz do Bagages ça capable coração. de racine en tant que eu. É coisa que escuta constantemente. Bagages toujours à écouter. O momento que o inimigo acaba de dúvida. Il y a un moment que l'ennemi a fort tomber dans É doute. coisa que poderá permitir você Et escutar. bagages te permettre ou même entendre Está ya. em vida. Yo joindre la vie. Então, que como você escuta? Besoin ouais qui sont attendre. Amém, irmã? Ela conversar com o inimigo, que é culebra. Il te parlait avec serpent. E na versículo 6, Et puis dans verset 6 là, você mira que vista de mulher a cambia. où est que yeux femme là te venu changer. Antes ela mira palo, Longtemps il était ouais pied bois palo de picar. comme un pied bois pêché. Fruta de picar. Fruit pêché. Pero versículo Mais 6, dans verset 6 là, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. li ouais Jean pied bois te belle, Jean fruit a semblé te bon pour manger. É amistade com a culebra, Zami avec serpent, não a combine Eva. pas dans avantage Ève. É amistade com a culebra Amitié avec serpent a destruir Eva. détruit Ève. Boa amistade não. Bon zami Não yo, correto. yo pas correct. Vou destruir a vida Yo détruit espiritual. la vie spirituelle. É o qual que você escuta. Ça qui a coûté, É o qual que você mira. ça qui a gardé. Parce que você bota lâmpada de curva Parce que Dieu c'est lampe pour corps. afetar a vida Il va espiritual. affecter la vie spirituelle. Alabança na Senhor. Eu vou mostrar a rala que está fora de banda de culebra. Eh bien, elle te besoin de courir, râler ou te coller en bas, beaucoup lève là. Mira que Adam se não está aí presente. Regardez que Adam pas là à présent. Me está imaginando que Adam abisse. Moi imagine que Adam dit, Não conversa com ele. pas parler avec elle. Corda com nossa palavra. Songez ça nous parler. Com nós está chega a ser que palo. Nous pas priver près pied bois. Corda com nossa palavra. Songez nous que parler Nós ensemble. está mixe que palo. Nous pas manger pied bois. Corda com nossa palavra. Songez nous parler Nós ensemble. está mixe que fruta. Nous pas manger fruit. Nada tem marca mexer com ele. Yo te gen droit à manger. Nada tem marca que tá Yo fruta. te gen droit à cueillir fruit. Pero nada tem marca de comer fruta. Mais yo pas gen droit à manger fruit ça. Para proteger não mês. Pour protéger yo. Nada nós não esqueira mixe que palo. Yo dit nous pas même manger pied bois. Deve ser tur obra tem doutrina. Yo ça toute lèvre qui ont E tem doctrine. regra não para dormir doutrina Et também. puis gen règle yo tout pour décorer doctrine dans tout. Amém, irmã? E Eva não quer atender. Et pas attendre. Me estava querendo Adam apartar. Moi imagine moi que Adam te wote école. Avel bo cuenta. Et a bien fait gado. Amém. Adam não awardo ganhar. Adam pas bay menti, pas prendre menti. Adam não dá conversar com ele. Adam pas converser, pas parler avec serpent. Amém, irmã? Eva awardo ganhar do C'est inimigo. Ève qui prend nan menti l'ennemi. Adam por aquela sussô de Hof de Eden. Adam te capable rester même seul dans jardin Eden là. Amém. Pero ela estima Eva Mais il te remet. para Ève Deus. sous bon Dieu. Bíblia diz, La Bible dit para amor para Eva. à cause l'amour Adam pour Ève, Adam a comer na mão de Eva. Adam mangeait dans main Ève. Alabança a Jesus. Su companheirismo com Eva. Et puis c'était compagnoniste avec Ève. Su casar. Madame ni Su amor. l'amour, Su vida. la ville, En laga los. laissez tomber. Alabança ao Senhor. Portanto, ela pensa. Peut-être qu'il a pensé Daqui tem consequência não agora. qui ça qui c'est conséquence qu'on y a. Se Deus saca Eva for. Si bon Dieu mettait Ève dehors, Miso que daqui tem. moi-même celle qui était là, Alabança na Senhor.
Kiko abota skoe. Qui ça a choisi? Si boka sano ke kore kubo mas. Si madame ou bien monsieur pas veut courir ensemble En avant. ke kana kubo mas de kamen. S'il pas veut marcher avant encore dans chez Seigneur. Kiko bota skoe. Qui ça a choisi? Boda prefrata pa foje hofi kubo kasa. Ou préférez en dehors jardin avec monsieur? Afos gara pa denko e presença de Ou Senhor. bien vous voulez rester en dans jardin avec présence Seigneur? Alabanza na Senhor. Ta pensei Bible ta bisa. C'est ça la Bible dit. Que porta smal. Porte juste là. E caminho ta smal. Chemin qui juste là. Kuta hiba na vida eterna. Qui mène à la vie éternelle. Pensei Bible ta bisa. C'est ça la Bible dit. Ta pouco ta sunan kuta C'est hanye. un petit grâce qui va joindre lui. 2 Coríntios 6, e nós terminava. De Corinthiens 6 là nous allons terminer ça. Alabanza a Jesus. Glória ao Senhor. Gloire à Jésus. Então, mais vou estudar a palavra, Et puis plus vous étudiez parole là, mais vou mirar o que está passando no mundo aqui, plus vous ça va passer dans le monde ça, mais vou compreender. c'est plus qu'on va comprendre. Tá de com Jesus, diz Mateus 7, 13 e 4. Pour que ça Jésus parlait dans Matthieu 7 13 14. Mateus 7, 13 e 4. Marc 13 Matthieu 13 13 14. Mateus 7, Matthieu 7 13 14. e 4. 13 14. Amém? Que é porta mal. Que ele dit porte la gis. É caminho mal. Chemin en gis. Que te iba na vida eterna. C'est lui-même qui mène le monde dans la vie éternelle. Ancho te caminha. Mais chemin l'âge Que là, te iba na perdição. c'est lui-même qui mène le monde dans la perdition. Em 2 Coríntios 6, Dans 2 Corinthiens 6 versículo 4. verset 14. Bíblia para nós não. La Bible dit nous là, Para nosso único jugo desigual. pour ne pas unir avec un jour desigual, Incrédulo não. avec incrédule. Então, você não na 4. Il dit dans 14 là, Que companheirismo tiene la justicia con la injusticia? il dit pas mettre tête nous ensemble avec monde qui pas gain confiance dans Christ ¿Y là. qué comunión la luz con las tinieblas? C'est pas société ça comme ça qui est bon pour nous. Amén. Que está amalece, lo que amalece, pero ok. Alabanza a Jesús. ¿Qué comunión nan dos ting? Qui communion yo de a gain, Luz con oscuridad. lumière avec fait noir. Alabanza a Jesús. Amén, hermana. Amen. E yuri Dios. Petit bon Dieu, hein, No planta negócio com mundano. pas capable de faire un business avec mondain. E não trabalha. Il pas marcher. E não trabalha. Il pas marcher. Tá jugo desigual. Parce que c'est un jour qui pas égal. Alabanza a Jesús. Não estima tu rende. Nous remettons tout le monde. Por impossível. Mais impossible. Com yuri Dios. Un petit bon Dieu. Subiu amigo do mundano. Si mes meilleurs amis là c'est un mondain. Bisami. Dis-moi, Que coisa anda conversar? qui ça nous a conversé? Qui conversation Que gain? tema você tem em comum para conversar arriba de? Qui terme nous gain en commun pour nous parler de lui-même? Amém? Semana passada, lo está contado. Semaine passée t'as raconté oh. Caçava estava da boa. Et Kassav t'es doux, sans pile t'es bon. Uma jana azul Yo claro. majana zuka. Só que outra para contar, bo. Et qui ça qui va raconter oh? Mas eu pensei, homem serviço trabalho. Não, digo que queres comigo. Parce que là on dit au service t'es bon, dit ah pas venir peut-être ça pour moi. Que comunhão de luz com Qui escuridade. communion lumière gain avec obscurité? Bisami. Dis-moi. Bom amigo mundano que você que Amis conhece. mondains on l'a comme ça avec là. Que como você anda conversar? Qui ça n'a parlé? Que tema você tem em comum Qui terme nous gain en commun? para conversar arriba de? Pour nous parler de lui-même. Alabanza ao Senhor. Deus está maravilhoso. Bon Dieu merveilleux. Deus está grande. Bon Dieu grand. Deus está poderoso. Bon Dieu qui a pouvoir. Amém, irmã? Desde 5 de Bisa. Le verset 15 dans dit. Que concordia Cristo com Belial? Comment Christ a ta entendre li ak Satan? E que parte el creyente con el incrédulo? Ou sinon qui ça moun qui croit gen pour ouais ensemble avec moun qui pas croit? Pero con Dios está comparar isso aqui, não, amém? Regardez comment bon Dieu compare ça yo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Qui ça quand bon Dieu a gen pour ouais ak idole? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nous c'est quand bon Dieu vivant. Como Dios dijo, C'est pas vrai? habitaré C'est bon Dieu même qui dit y ça. andaré entre ellos Ma vin rete dans mi-temps nous. y seré su Dios Et moi pas bon Dieu nous. y ellos serán mi pueblo. Et y a tout le peuple moi. Por lo cual, salid del medio de ellos C'est peut-être ça bon Dieu dit non. y apartaos, dice el Señor, Sorti dans mi-temps yo. y no toquéis lo inmundo, Pas mêler ak yo. y yo os recibiré. Pas rien, rien. Nous pas Alabanza al de Señor. laisse ça nous-mêmes Es recevoir nous. necesario, romana. Il est nécessaire frère Si vos que mire gloria de Dios, Si vous voulez ouais gloire bon si Dieu. vos que mire poder de Si Dios, vous voulez puissance bon Dieu. pero también mamá está, Mais c'est maman lié. pero ta abuelita. Mais c'est c'est grandement lié. Alabanza al Señor. Pero si abuelita, Mais c'est petit grand. adorador de ídolo, nan. Il c'est adorateur idole yo. Gloria al Señor.
Si abuelita Si ti grand, ta mira destino. la gade destin. Si mamita Si ti maman, ta si doi c'est mon ka bruba. fait wanga, magie, Gloria a Dios. Ta si doi bruba. divinez. Amém. Te manje. Non. Ta si doi bruba. Magie, Amém. Glória a Jesus. No mago. tampoco. Ta si doi bruba. Magie, mon ka fait magie. Amém, irmão. Me dá que estimar mesmo um cos. Ma prete remel, ma toujours remel même Jean. Bendito seja o Senhor. Permite o bom que come da toma na mamita se doi Même besoin bruba. ouais bien, garder bien qui ça prendre mes maman ka fait magie. Amém, irmão. O pastor tá me Le mameta. pasteur c'est maman lié. Vai fiar no cunento rumang. Et bien frère, Allah l'a fait avec elle. Los. Laissez tomber. Tu restango ti mama. Tout le monde qui est maman, Tata. papa, Ju. petite, Casar. madame, Riba mi. qui sous bon Dieu, Não tá digno del reino de Deus. yo pas mérité dans le royaume bon Dieu. Busca promer el reino de Deus e sua justiça. Cherchez premièrement le royaume bon Dieu avec justice li. E tá pensando caminho que tá mal. Si vous êtes chercher mais ça aller juste. Tá pensando porta tá Vous êtes la mal. porte là juste. Você exigir demasiado, Ou avec pastor. exiger toi, Não, não pasteur. tá me. Non, c'est pas É moi-même. palavra de C'est Deus. la parole de Dieu. Orejuna de Aaron a faia Deus. Les petites Aaron yo te failli mon Dieu. E a bem com candela diferente. Elle te vient avec un différent différent. Não maneira Deus C'est estipula. pas Jean bon Dieu te mandé Não pour tava faire. da sacerdote. Yo te prête. E Deus avisa não conta com preparar. Bon Dieu dit comment il doit préparer. É o qual não tem que oferecer. Ça a besoin d'offrir. Pero não tem que cansa. Yo dis dans Tintin. Moisés está Eh exagerando. Moïse, moi exagéré. A Romita está exagerando. Aaron yo exagéré. Natra na próprio candela, Yo na vini avec próprio yo coisa. fait propre du feu. E na bem com Et né. puis yo vini avec elle. Mais sur a candela de Deus a sali. Même côté à bon Dieu il fait descendre. E a matanan. Et puis il touille yo. E Deus diz que Bon Aaron, Dieu dit Aaron, cuidado vai ora. fais attention pas crier. Cuidado vai Fais ora. attention pas crier. Mira para não ora. Ouais attention pas crier. Alabança ao Senhor. Aaron não pode mexer com não. Et alors il va pas manger yo. Suyunan. Petite li yo. Que ela mira crescer. Li ouais qui grandit. Tomando o ofício de Jeová. Qui prend office d'affaires. A faia Deus. Il vient faillir bon A Dieu. contaminar Yo o altar. contaminer l'hôtel là. Deus a matanan. Bon Dieu touille E yo. Deus diz com né. Bon Dieu dit. Cuidado vai ora. Oui, attention pour pas Estava crier. tata ei revés Papa. Ramasaya. Sui Ramasai que mai. Quem bota na primeiro lugar da movida? Qui laisse nous mettre dans la première place dans la place. Alabança ao Senhor. Nós te pedimos Deus mostra-me boa glória. Demandez bon Dieu pour monter nos Mostra-me gloires. boa glória. Montrer-moi gloire. Senhor genami. Senhor, E plema. Senhor está avisando uma Et noite. bon Dieu a dit à soi. Botim com la galos. Ou besoin laisser tomber. Alabança ao Senhor. Botim com la galos. Ou besoin laisser tomber. É o qual não está comigo. Ça qui pas un avantage ou. É o qual não pode parar de minha presença. Ça va camper devant présence moi. Ele precisa apartar. Les dit séparer ou. Sale foi me meio de não. Ou était quoi dans mi temps yo. Ante ore lo mi Et puis recebi. c'est là ça on va recevoir. Amém. Abo, Ou même, po salva bo you, pas sauver petit tout. ni bo mama, Ni maman, ni bo tata, ni papa ou, ni abuelitas doi brua. ni grand ou qui fait magie. Amém, irmã. O único coisa que eu posso citar, On sait pas capable faire c'est agradar a Deus. faire bon Dieu plaisir. E laga Deus Et puis quitter bon Dieu. atender com nós. Entendre avec bagaille ça. Se a você seguir a Si contaminação, même continuer dans contamination. Deus pode contestar a Vous oração. devez répondre prière là. Mas se a você tomar jugo de Deus riba bo, Mais si vous prenez joug bon Dieu sous dos amém, entregar a Deus bo carga. et puis mon remettre bon Dieu charge. Bo mama, Maman, bo tata, papa, bo abuelita, petit grand ou, bo you, petit ou, bo rumang. frère ou. Alabança, entregar a Deus. Remettre bon Dieu. E Et tomar jugo de puis Deus. prends joug bon Dieu. Confia a Deus. Confiez bon Dieu. Ele o assim. Il va faire. Tem mesmo dar dois tapas atrás. Il va falloir qu'on fasse des Da pas. perda que você tá parça que você tá chocando a perda. Dans une situation perdue. Não. Non. Botar gana. Ou marche, Olha ou botar bien. Deus tá pro primeiro lugar de movida. Bon Dieu pour une place. Na nossa landa para ver nós, Enlevez aleluia. camper à soya. Adoramos a Deus, adoramos a Deus, Adorez aleluia. bon Dieu à soya. Gloria a Alabança a Jesus. Alléluia. Alabança na Senhor. Dios. Gloria a Dios. Glória a Jesus. Bendito xixongo, tu muito uma vez, alabança ao Senhor. Tu me deixa xixongo, ei, bendito seja Si vous Jesus. prenez décision à soya, prenez décision ça. Se jamais ei com a passou não tomei ainda. Si mardi t'es passé à pas te comprendre jusqu'au nier, Ave noite oportunidade. eh bien à soya gain opportunité Para tu me deixa xixongo pour aqui. prendre aleluia. décision ça. E se porque tu me deixa xixongo, sabe que xixongo tu não toma. Et si vous voulez prendre les puis vous connaissez qui sont Como señal a Deus. comme un signe à bon Dieu. Passar altar sequer 2 minutos. Passez devant l'hôtel même 2 minutes. Nós estamos abrindo altar ave noite. Et là pour ouvrir l'hôtel à soya. Nós vamos saludar todo esse nanco que está escutando nós. Nós estamos na saludo para Boneiro. Nós vamos saludo para Aruba. Nós vamos saludo para Madagascar.
Alabanza al Señor. Nos van a saludar para Colombia. Saludos para Perú. Y para Corsao. O alabanza a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Alléluia. Adora a Dios. Adorez bon Dieu, soyez. Adora al Señor ave noche. Adorez le Seigneur. Adora al Señor ave noche. Adorez le Seigneur, soyez. Alléluia, Jesús. Papi com Deus. Parlez avec bon Dieu là, soyez. Não guarda joelho buta mangri babo. Pas quitter tant personne mette mes sous. É um assunto entre bom e Deus. C'est une affaire entre vous-même et bon Dieu. Entre bom e Deus. Entre vous-même et bon Dieu. A você sa. Ou même celle où connaît. É o qual estás trovando. Ça capable péché là. Oh, alabanza Jesus. Tu me decisão a noite. Prends décision à soyez. É duro. Lui dit. Por dar passo de fé. Dès que vous faites part de la foi. Deus te ajudava. Bon Dieu va aider vous. Porque mire a glória de Deus. Vous voulez gloire à bon Dieu. Pero Deus te avisa. Mais bon Dieu dit. Não sembra meio de sumpinha. Pas si mais dans mi-temps piquant. Botengo plug boteira promê. Vous besoin rabourer terre avant. Arat campo primeiro. Rabourer terre premièrement. Mas essa que pedra dan grande Vous promê. besoin mettre gros show avant. Se você sembra de meio de sumpinha. Si vous si mais dans mi-temps piquant. Bota crescer. Ou grandir. Preparar outra roga back. Mais paroles après tourner en gauche. Não avançar. Ou pas avancer. Tá bem um estancamento. A venir um campeão Mas com tem costa das trobando a da vida. Fechar la vie là. Alabanza no Senhor. Glória a Deus. Papi como Deus. Allez à bon Dieu là. Igreja de oração. Aleluia. Mi corazón porta tranquilo, mi Dios está fiel y lo me sigue proclama. Vender mi alma con Señor, mi Dios está fiel, mi Dios está fiel y no te cambiará su amor. Mi Dios está fiel, mi corazón porta tranquilo. Mi Dios está fiel y lo me sigue proclama. Vender mi alma con Señor, mi Dios está fiel. Um rato mais, um rato mais. Habla com tu Deus. Parlez avec bon Dieu là. Habla com tu Deus. Parlez avec bon Dieu là. Ele lo sabe. Lui connaît. Ele lo sabe. Lui connaît. Ele sabe que causa dolor. Lui connaît qu'il écoute, il fait douleur. Pero ele te disse Mais il a dit que ele tem algo melhor para il y a você. un bagage qui plus bon pour. Jacob, quando se separou de seus padres Jacob l'a été séparé à papa para ir a outro lugar pour aller de l'autre côté. donde su tío Côté que tonton se sintió solo, il était pour contre lui. que tenía que abandonar su casa, Il vient abandonner Kylie. se sentía Il triste. était triste. Pero Dios Mais bon Dieu hizo eso bon Dieu dit ça para tratar con pour él. te traiter avec elle. Dios tenía algo diferente, Pour te dire un bagage différent. algo Un mejor para bagage qui est plus él. meilleur pour lui-même. No te aferres Pas marrer ou a nada, non rien. aférrate Mais marrer ou a Dios, non bon Dieu. aférrate Marrer ou a non Dios, bon Dieu. a su palabra. Parole li. El cielo y la tierra pasarán a C'est la terre qui vous passer. pero su palabra permanecerá. Mais parole li après pour Si tout temps. estás aferrado a su palabra, Marrer la parole li. vas a permanecer, Va arrêter pour tout temps. vas a Va prosperar. prospérer. Isai, saquei. Mescoscu estrella nancuta brilla dura noche. Mescoscu e flor nancuta florece. En primavera esta fiel visa con mi Dios. La fiel, mi Dios está fiel y no te cambiará su amor. Mi Dios está fiel, mi corazón porta tranquilo. Mi Dios está fiel y lo me sigue proclama. Vender mi alma con Señor, mi Dios está fiel.
Vender mi alma, Señor, mi Dios también. Nous Dios danke veloce, Dis, bon alléluia. Dieu, merci à ceux. Se Seigneur danke come papia come vida, Seigneur, merci Seigneur. parce que vous parlez avec moi. Danke Dios mio. Merci, bon Dieu. Ma so mi sa che Parce que stimami. je me connais au remède, moi. Ta percebo ta papia come Je vida. voulais te parler avec moi. Oh, danke Seigneur. Merci, Ya Seigneur. me danke. Dis Le merci. mie palavra ta si Et dolore. des fois, parole, elle fait mal. Le mie ta si Et dolore. des fois, elle fait mal. Ti mie la cabo Et llora. des fois, elle fait crier. Allora ma Dios danke Mais veloce. dis, bon Dieu, merci à ceux. Ya me danke tata. Merci, papa. Pastor vo stimami. Parce que vous remède. Oh, vou ta papia come. Parce que vous parlez avec moi. Pastor vo stimami Parce que Dios. eu remember, bon Dieu. Vou dar la mia attenzione. Vous regardez attention. Pastor vo ta mi tata. Parce que c'est papa. Danke tata. Merci, papa. Danke tata. Merci, papa. Ya me danke veloce. Dis merci à ceux. Ya me danke Dis veloce. merci à ceux. Ya me danke veloce. Dis merci à Ya ceux. me danke veloce. Dis merci à Ya me ceux. danke veloce. Dis merci à Ya ceux. me danke veloce. Dis merci à Ya me ceux. danke. Dis merci. Oh, Dios te llama, aleluya. Bon Dieu, après Léo. Dios, usted que la llama siempre, iglesia. Bon Dieu, après Léo. Dios también. Mi Dios también. Y lo me sigue proclamando. Vete mi alma, Señor, mi Dios también. Mi Dios también, y no te cambiará su amor. Mi Dios también, mi corazón porta tranquilo. Mi Dios también, y lo me sigue proclamando. Vender mi alma, Señor, mi Dios también. Mi Dios también. Mi Dios también. Mi corazón porta tranquilo. Mi Dios también. Y lo me sigue proclamando. Vender mi alma, Señor, mi Dios también. Vender mi alma, Señor, mi Dios también. Vender mi alma, Señor, mi Dios también. Mi Dios también, y no te cambiará su amor. Mi Dios también, mi corazón porta tranquilo. Mi Dios también, y lo me sigue proclamando. Vender mi alma, Señor, mi Dios. Dile danke veloce, danke, Señor, danke a Dios por palabra. Danke, Señor, por palabra, Dios mío. Vota maravilloso, vota grande y precioso, Padre. Nos agradecemos inmensamente, Dios mío. A boa palavra veloce, Tata, como papia conosco. Sim, Senhor. Guia-nos, Deus mío. Vai revelar-nos boa palavra. E agora guia-nos, Tata. Para obedecer boa palavra, Tata. Nos força, Deus mío. Para obedecer boa palavra. Danke, Senhor. Merci, Seigneur. Danke, ó Deus. Merci, bon Dieu. Danke, Senhor.